Hallo, is feadh go Cuairt dheireannach Cuir na clann dheireannach fios sa Cuairt. Hasinne is seo ag Pàirc a Chanàl an Inbhir Nis, for a bheith sias gibíon Ball-coise fó feadh na dùthcha tíon cóla is an farpais in eile is an nghopan a ha seo bhuannachadh. Bí gach skippe ag Cuich in chéile agus go bí cóbh sa Cuairt agus sanárna àite a station siatan jo an chorim Cuich is an Cuir na clann. Seo na skippian. Bunscoil na lehin, bunscoil gaelic bhallagoin, bunscoil gaelic Inbhir Nis, bunscoil gaelic Loch Apper, bunscoil bhallavanich agus scoil rú. Hasin táiseach le bunscoil na lehin na bhallagoin. Brep ó sin do bhallagoin a ha a gopad go Cuairt. Tar a tachart sa bhoxa. Tal! Han ha lehin I pútig is an tal a ha bhallagoin a bhal a gach. Cuairt. Brep oshan o bhóv. Chai gan líne go héin, chaníl átálaite. Jéidir go dhéime, tal a nuire. Cóthacham is seo? Wow, a gúnard aguse, agus curson a hasú is seo? Son díach tors taichna gun skipacin. Gléfa, agus a bhfuil cal acu rá dhis na skippian eile? Glóise sin a bheirt chuna dhéime aftar Inbhir Nis agus an ha lehin. Tal do Inbhir Nis! Ha malda ag an ha lehin a ha Inbhir Nis a Cuairt gama bháidir. Glóisad ma a siad agus tal! Cuairt! Agus sin a seachad ha Inbhir Nis a bhuannachadh ga gúneoní. Cóthacham a seo? Bunscoil gaelic Inbhir Nis. Bunscoil gaelic Inbhir Nis. Agus a bheith siú siad geman na chluiche go rice seo? Ha clúisín trí gemichin. Trí gemichin, agus cemar a chaigh? Réití comá thula daine seo. A bheith siú maithe is smúneach go bhfuil siúise dul a bhuannachadh? Stácha mí smuint sin ha? Ó bhfuil siúise is seád maithe chola siú seo an thoiseacha. Gemme after skippian na hélan in níor a nise, scoil a rú a neu scoil bhallavanich. Ó abatal, ha skippe bhallavanich thoiseach. Ha ballich a rúi suas na Pàirc. Wow, abatal. Breptail vo bhallavanich. Ó ma graag tal gol eile von rú. Sé chos skillal sa hat seo, skippe tal an doch. Agus tal eile. Trí a hen fémi bhallavanich ruttakin a dhéanú. Agus seo, shit tal eile gaibh. Abba gimme, ag criach na rúg trí ga I gan rú. Suas leis a gaelic agus caim a dul leis a Ball-coise. A rua a neu Loch Apper. Ó, bha siad fasc. Ach, ha skippe a rua a tien. Abba tal. Ha wabe nuacher ag a rú. Ag chluich a mach van golf. Sòisealtan.
Wow, abertal! Co-Yemis in Champions League. Agus chríoch siad ga nioni dysgol y rŵ. Fa cyd ti'n gwneud ar gyd sy'n smynioch gyffeim siw na iem y bhuannachadh? Misschien een naad game bhuannachadh is zo'n ervaring kun een game meer. Dus misschien een dag is kun bhuannachadh. De y rwyd y siar hyd cardaraf mewn arbys? En route we cartas ruim meisje man ddíach y bing y seo agus y gloich pitch le skipping alle ha ma Cuach. Chanàl stap y tîn eithne gemlen boch apper en neu balle vannig en nisje. Rein en jach glei ma ysyn. Suas y Pàirc, agus tal! Lorg apper fe tal feadh agus yn Cuach. Bre bosian, agus tal! Chríoch ni siad ga a hen dy bhunsgol vannig. Go hacw mi sio? Hallo, is Mr. Ben McDonald agus ha mi voor sgiobaidhean. Agus hasú se tar jemen nog leich nu, dim na chai gaif. Och, hij is ma agus y route y biad se y game le lochaper ha mi smidje. Va skippen ddíach really ma achge. Gema hit ri sgiobaidhean Inverness agus sgol yn rua. Och, na chael sin chos nog ben. Hanna gemich yn jarawi jesol agus iad byn sgol gaelig Inverness agus sgol y ro a has o chwers dheireannach. Ha mi ddeireannach Inverness. Dali sin orn ma ha. Sgol y ro iddo fawr. Ystai gan fian? Agus tal! Ha Inverness y chalig y ddasgyda. Agus tal! Tal yn lwre! Dda sin fasg. Siaw chos gilol sa had. Tal yn lwre agus has y dolca unia y farog. Oh, dda shit fasg. Ha marvel sin dal siachad idir neach glei. Tal! Ga hen ga Inverness. Breg o sien ga Inverness. Rein en neach glei ma. Ach tal! Da haal de bhunsgol gaelig Inverness am een unie e farog. Ik kielach ook in de bhuannachadh in Cuairt na Cloinne da wiele fichit sa Cuairt 3 a hen. Bhuannachadh bhunsgol gaelig Inverness agus ha mi isio leis y skippe yn dras dy hen. Cefer a has yw ffaddoch gyn? As yn farc yn cho ma bhuannachadh Cuairt na Cloinne agus ha cho ma. Agus y rosio yn nŵl gyrosio gydol bhuannachadh? Va hwrs mi ut ek game 3. Mae smytsi hasin y bhuannachadh agus hasin sio agus bhuannachadh agus rhaid yn skippe cho ma. Cefer a ha ffaddoch gyn? Ha mi feraching maar sgas hur mi tool some finals agus fashion mar in secure in gamma sgas va 3 in a station so Sma rhainiw. Agus ha mi isio fel ffacol sy'n mi ag skippe fat ddi ra. Nghent mi sias? 3, ga, hen? Bhunsgol gaelig Inverness! Wel, apper wa sonische chord a golanram. Gaan je dinge y ddacalanis ach mi hun? Sniffulacin. Mial yn neoch y chwla dinge y go pars yn yw ach gyharad eith bhunsgol gaelig Inverness bhuannachadh. Nach ta sy'n sŵl yn raste yn y pisen y chord yn y biar.